Mayam Bukram Zari don't improve impact news nei Raj Nongthombam Manung Hutna hariba 360 degree analysis of news and events ta Mayam Butaram Nokchari English ma jamapon humfu matoi have the 1961 ki June ki tarik amadagi chanab hokiba Manipur Land Revenue and Land Reforms Act 1960 Miyam na assemble the MLR and LR Act 1960 na haina riba act si Manipur ki chingi lam nataba mafam punwak ta haitar Manipur mudhari act si chanari the chingi mafam sing the chana dabana maram oibna hariba chingi area sing asitagi lakadaba kui revenue mayamama laktana lairiba ki wapum sulere maruina garang si huju jik chathariba budget session ki assembly ki budget session ki tongan ba demand taruk ki matang da khanak matam da kui revenue ki matang da khanak pada chief minister no fondo ki wapum si MLR LR Act 1960 se suna nataba masi ka karimta mari len taba yam tokhai ba separate law ama kui hill areas ke damakta masi same na bagi tam law ma lehanab ge damakta chingi luching ba sing leaders sing wari sana ba hauri habagi wapum pongdo ki balere maruina lokhali ba khongthang si chingi lam sing asi chingi mapam sing asi chapkat lamjel da saru yabang amna ba development gi lamjel da equally saru yabang amna ba du lamgi any chain balai targati madu lehandan bagi damakta su makal ki law si purna ba hona bagi pandam ni habagi wapum sing arang pongdo ki balere maram ba hairi ba hill area sing sa MLR and LR Act 1960 chana da ba Manipur gi mapam sing asi da hariba anauba law si tasengna kanai phau mathau ta bage masi ki masida miyang gi kari mod lebage aduga kari complication sing lakpa yaba yadaba kui maruina chingilam sing si gi ownership by the land ownership land holding si maruina custom di tradition gi matung ina ko gi kuki organa ko chief na ko kuki khulakpana loine paiba aduga naga gi organa masida ko gi 2 tier or 3 tier hagadra ko gi ahamada chief lerani chief ki makha tarpada atopa mi kharana dumak lamgi holding akoi holder hagadra lam holding sito wi abagi mapoi bi abi kudung sabadi lei adu taragasu masi land revenue gi manung di lak pana tabnina maramaduna si land revenue da hanu gi damta madi chakol lam jilla saru yanu gi damta kari to wi abagi habagi matang si khanane no damta si impact news ki student lebiri basi joining us tonight on Manung Hutna advocate Seikholen Lupho ni ham to Seikholen Butaram Nokchari welcome to the show appreciate you joining also joining us United Committee Manipur UCM gi Secretary General Obiriba Khuraijam Athouba ni to Butaram Nokchari welcome to the show appreciate you joining too and also joining us social activist Ramthing Hungyo ni Ramthing Butaram Nokchari welcome to the show appreciate you joining too ahan basi Ramthing dage dum hujjarge but this will be an open question to all of you homa kiuna open common question wena dum thamjage ahan basi da hairiba anauba khongthang habatare lenga ki maikai dagi chingi luchingbo mayam ga suwari sana ba hore separate law ma lahen si habi wahum phongdorgi separate law si kadai phawbo jagi miyeng da mathau tai kari haina wahum thamini handak ye assembly sida ko honorable chief minister na phongdok wafam sidi yamna harawningai ne kuchu adubu harawningai ne adna mana hairi si chapchaba karino habdo iphom phongdriye adum lo semgani habi wane ko yes hujekti wari sana bogi process ta leri habi adu manu wari sanari sisu MLA singak to sanaramgani a leader jingi ningthausing khulakbage association lei ko ai khide okay khulakbage association singi member singda executive member singda su kaudri sanadri adu ga ai khongjai jin naw singi su khulakbe sing association lei ba madu du su kauraga wari sanaba leitri aduga leader ekwe chingdi social organization gi leader singse layaba mudubu kauraga leader wari sabsu leite only MLA singaktani adubu this an issue which is entirely new thing ko ahanba ino no wari nina masidi MLA sing in charge pd ba sidi lahan 2017 da election lepa kandu agenda ama yauraga mudu de lepisu na tieba aduna mesdi inau no wa keno question amanina aduna high riba social organization singi leader singbusu aduga area gi khra leader haibal lei like la shu hai ko idea leiba mi su lei mudu ma khakal lag wari sabo erag di phai mudu su na tri ekoi CM tawri se aduga aina CM gi wafam si kitang Ganman Tate Habdi. The government initiative is aimed at addressing land disputes, land dispute and also to bring speedy development in the hills. Yes. Land dispute is the court that which is the assembly that Aduga
if natural gift of land resources is not utilized with far-sightedness, a serious issue may emerge after 1 or 2 decades. Masi gitamak the same gaya the same darkar leite. Maramdi, akwai isida ngasi pawda department na sarkar na budget ta habaga. Budget of shen habaga. Hairi haira thabagi scheme su paikate ba. Ngasi pawda am su paikatre ba. Ke hom thabda tampak ki ke hom thabda shup chawi. Akwai jingdana shup chawi ba. Har hab tragsu. Aduga komla su thabi ai. Champra su thabi ai. Hairi haira atop meyam am thabi ai. Madusu thana na vibe se suk sem de ba. Madu erdi man madu ki tamak sem ni hairi sidi kriyar thano. Loan piba yagni hai ne ba man hore pata pi krede loan slow bi yagne. Pata pi de akwai foothills area se pata am lai rena. Foothills area the revenue ki low pata pi na. Madu akwai na madu deposit to gaya the bank kana su yade. Bank kana su interest leite. Aduga akwai na su pata laya ai loan no ge hai de. Aduna CM gi si karamba intention the taubra hai de ai khang jai bu ai na chingna bdi magi intention se lahan ojai bo bina XCM ibo bina tawkhibu district manga tawkhibu kum tawge hai male maramdi lahan gi su ojai bo bina kai su ka tak thok tabida sum tawraga hill area committee du thada daba issue si hill area committee su gangna handaba tak mana revenue di tawe ba adu hill gi maram di hill area committee na tawbuna tradi null and void ne aduna hojik se Supreme Court case tawriya ba ojai bo bi gi ko district manga si di akoi chingni di hill area committee gi rules na function tawbuni ching di tamgi MLRX jingshin me yade haina lay shi aduna oja honorable CM na oji ki oja biren na tawgudabsi karimong da tawge habra ID chingnei magi si ko adu hojiki wena ko chingi land holding gi mong habatare land holding gi sidi akoi nagai sina mar more ko development gi process ta any kind of obstacle hai apan bot pi badi oi da bro land holding je khongjai singa naga sing je tonga ne khenab ne aduna mana karamaina amma budi nam phuna taw tare ba lo sem gyar de khongjai sing nam phuna nang headman gi khuta land pura solid one le ab go mudu taw ya roi hai gera natraga naga sing bu nang gi committee khun gi khulak pa de on name seg ne ab ma de shoi taw gi wad ne ba madu ba to committee loin mag yes hydragdi ma adu minority ta ninda yade ba madu na madu yaro khongja gi kum tau hagera amadi choice ta ne ba kogi onadi ozagi wakhalon da ko ye customary and tradition laws ina koi land holding decide to se dum phayena haibi dori bra natraga ko ye lenga ki oiba separate law ma leiba se kana gani phagani edi kari wa ekoi gi si ko phabu budi land holding system je khra change to di pay lahan gi krino ge congress ai gi matam da max ma che former registrar high court ki ni mangwan the chairman tawraga land holding system study tawro recommend taw ko han pi gre ba pi ra ga man su yam na luna makhoi committee duna matam launa tawraga pikhat khaya ba state ta madu kari su thausa bi dina dum to khre du su aduna study tawduna mathak tagi thada ba hai ji ai di oi gi di man de machine land holding system jamu act pass hack tawrag di khongjai sing ga naga sing pullaga ai sarkar bo amuga fight tawrag yani ngak tabasu yai okay yani ngak tab yawi wafan sulu habne adu hoji ko oina di LR Act 1960 je suna na taba ano ubar law hadi tong to khai ba separate law ama koi hills ki area sing sida purokna bohona se madu gi damakta koi single leader sing wari sana gi habi wafam duni ai oja Seikholen je lakchara bat kari wafam thai minge koi kuki wina su koi customary law gi matungina leisure land holding gi mong se koi headman na loina mag supervise to bhai ga drama loina paise laga lei bhai ga drama ma khotlo lei bani na koi naga gi land holding system ko su ma pui bi mong su kitang khena bagi post su lei mar maduna
law ma lak ma tam da hoi law du da anima ki provision to wan dum yorok pasu ya budi yari du kari wafum thamingi koi land holding ki damak ta su natraga any development ki process ki damak ta su natraga revenue ki damak ta su revenue si maybe for the welfare of koi chingi area ki damak ta welfare ki damak ta sakhon ki damak ta oi tar ga su madu ki damak ta koi law ma mathau ta en khambi bra kama kari mieng yeng bi lenga ki step sida ngarang hoi assembly da hoi chief minister ki pakhum je na sum yeng kanda hoi aina sum ngasi ki talk show sida hai kanda nungai roi gadra di khangde pre plan strategy ni aina hiding hai kanda keno hai kanda question se hoi honorable mla sagolban hangjabani aduga answer sina hoi honorable cm na pijabani aduna pre plan ni aina hainingi question hangak pa mi ga khumba mi se ado revenue matang da akhoi ngarang CM na haibase singna kan akhoi all India ki tribal population se yeng kan da 8.2 population ne aduga construction of dam industry mine aduga wildlife mayam se park mayam century simak pakanda 55% among this 8.2% is 55% se displaced oe akhoi statistic yeng kan da ado aina ngasi haijaning badi hoi revenue kanaba hoi phajina separate land law haibase mana adugi pangang ngang bagi wane singna hai kanda revenue hai kanda hujik hoi ching desu hill house tax ena revenue adum kari hoi na kada banate and the autonomous district council ek ma khada hill house tax ena hoi revenue house tax phajana piri ado kari gumba any land issue la kanda house tax PW je khoina dum ado factor oi ado tam da su dum khasana pi nei ko ado kesu khenaba leite ai haijaningi ado number 2 da kari kuma separate law sim ga do oira ga di khoi article 371C da khoi hill area committee concern to go do bune ado hill area committee da su thada ba su natriba ado question answer lak pa kan da smaina sem ga ni haina hekta law thok pa se sing nei kan da khoi khara ngangman ba thoe haijaningi probably hujiki initial stage so lem dong malik no da madugi oiba detail do di kemta haibla adu ga khoi wari sanab ki stage la ri habi wafum khoi honorable cm na wari sanari habi sana de khoi ngasi ki paw la kan khoi organization mayam se hang kan da adu gumba port kesu leite adu ga asi keno to kan da special protection 5th schedule 6th schedule da piba mathak ta khoi manipur ki 371C the protection hill area consultation hai bisu leibani na hoi MLA khara the consultation people wane who elect MLAs citizen of constituency ki mi mayam na elect tobuni na mi prajana yaba consultation pangthok tringai da asumaina wari sanari abise wari su sana basu hodri ati ki state ke to buse ngangman ba khara thok prai nei khara kitang hanman bra na khale okay adubu wari sana ba horgani hai base horam basu ya amani aduna makha tana so dum wari sanak pa ya hoju maki wenati hairi ba law sigi damakta bill na chingba karimta koi house ta lak pa natri adubu lahning ya habagi khogi lenga ki intention hai batare adu khatani phondo rei se okay maduda pamba pamda habagi tongan ba wakhalun de legini okay mathang sei atho buda lak chabda kari wapum thabining koi MLR X 1960 su koi chana hill areas tadi chana bangam dar leibani na mase ano ba law amba akoina conceptualize to basi masi kana gani hana khanbi bra natraga masi ngamdana dum token en khanbi bakari ming khanbi san han mudras adui wang du e khumjari mamang da hujiki assembly ki floor da honorable cm na haiba wa se machi akoina ujaba da haitare jawaina ubi bada budi koi kugi gi su egi koi tangkho gi su jawaina ubi bada budi oja hongyo na haibi bana mana tawraga smaina floor da haipet pallaga koi nawai district tare cm gi badugi smaina suddenly madu impose tawsalaga namfuda tawgadra haibagi intent mali na aduma hai somda oja koi gi ja hokim nom haibi badana koi gi sagi kenosi koi gi pochi kanamta da consult tawbulaite aduna masi sum house mislead tawbane nom hai ai gi meeting da di ani maksi oina khanaga do natte ai gi meeting da di government ta sigumba tawning bagi intent ama express to bane at the floor of the house ai koi sigumba ma manipur gi oiba manipur government sina
government gi over meeting dagi Manipur da leiriba khoi land use policy se masi khara hena chokhan na ba khara hena progressive oina na ba adu matam ga chuna ba conventional land law ma matam ga chuna ba law ma sem na bagi tangai phadana hill area sing da leiriba masi gi khoi gi backlog sina maram oiraga chokhat pada thinda le haibagi mayam da adugi kitang khoi da kano ma dum leibani na setback ama dum la leiraga lakpani na madu overcome tong na bagi intent ama phong bane sum phongdok bane na lowe thoi na madu da yam hena khoi technical oba kari kaim leram gi dong mande even if necessary khoi na su dum tawdoi pose kari no na khoi dum heng kai gum moina thabok si houna na bagi initiative ama ta seng na officially lak matam da di khoi white paper ama pho khoi soi na demand da khoi su yong taw ne haitare an adu gi leite tawdu intent ama di phong intent to high intent se masi ngasi khoi phambi ba panelist anina sigumba government gi intent ama intention ama mo kan express to se masida leiriba community ani gi spokesperson singna isai isai kai mot le ge haina thambi bane henna edi phajabra na khale yes adu oina thamani hanbada atopa amana Raj Nongthombam question ta repeat to e kok ai khoi MLR LRX si khoi chingi area da khoi applicable oidri ni sana bangam primera beduna anoba khoi gi hills ki damakta revenue law ma land law ma lak pasi masi karai pho ngam ga ta gi habi wam dun ngam bangam da ba habi si masi necessity is the mother of invention and haine na ko aduna matang mi matu ina darka le re khoi gi Manipur Valley gi area da su Manipur Hill na taba Valley gi area da su ngasai gi khoi gi Manipur khoi gi paddy lands and conservation of paddy lands and khoi gi kano gi khoi lei khre dana khoi gi law ma act ma lei conservation of paddy land 2014 lei khre aduna maram oira kan hojiti khoi gi valley ne hairi ba saruk sing sigi saruk ta agricultural land paddy fields lei ba mayam se masida akoina hekta tongning pang tong to ba yadaw gi restriction am lakre aduna government na hojik si horizontal expansion si khoi limit tawrani haire adubu urbanization di thingba yaroi maramdi this is part of masagi progressive society amagi part amani masi urbanization haibasi khoi development gi part am oira khadoini aduna madudi thingba yaroi adu taragadi khoi gi lamsi karai da khoi sinna rakadagi haibaduna aduna khoi gi necessity duna obviously adum demand tawrokane ana sigi demand tawrokadoi pochi hayeng khoi yamna emergency hour da yamna urgency da upai letter kanda koina kaino oina khoi kai haitara khoi fire fighting kaino moina remedy moina season na kanda lamdu maman thok patong tong na kido gi saruk pudi hojik digi hongna mangjong na phajana khoi kamdong na hill area sing da leiriba Manipur gi hill area da leiriba jilam jaga hang mayam si kamaina khoi leba sigi apun bagi interest ta kamaina masi utilize tawraga punumak chokot pa yana na lambi ma thimin na ba change ha to hojik dagi initiate taw khoi wakan khan ba hobu yare ha dum di adu di dum yam must way na lowe yes number 1 da number 2 da of course khoi ta singna sai haina viriba sai gi Article 371C and whatsoever laidiba akoigi hill area committee su hairasi hill area committee na CMC India gi constitution na enact tawraga Manipur bu keno tawr matung da lakpa poni adubo hairiba potsing ase masi akoina munna yengaga di CD asagi matam amagi British ki colonial law gi remnant madugi machi makhak le hobudo adu India na mu madu adopt tawraga adu hekta impose tawraga thamgi bani aduna adugi adungba law duna maram oira kanda leba asigi apun bagi interest ta law asi maktobu lamdu na leiriba miyam adugi yaifana ba miyam adugi phanana ba every positive aspect yeng kanda law asi ko semga dori ne ba adu semi ba law du ta sengna Manipur miyam gi as a whole hill amadi valley da leiriba miyam amadi lam sing sigi magi interest sembra semdabra haiba sing asidi koi madu review do matam yorabra na idi khalle anu highway voice koi panelist ani na su adugi media du na mun yeng biraga adu mat to honingi atopa amana atopa question no hangim gongale koi representative ani da haitare say land use policy se land use policy se da akoigi lai furup anina kanglup anina kai haitare akoigi wakan khan bada limitations leibra akoi hanagi customary law customary practices customary practices haibasidi taseng budi masidi khara hena akoigi outdated oiraba matam ga chunadraba law system amani haibasidi akoi accept to matam oire masi
ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯔꯕ educated ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯐꯨꯔꯨꯞꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ because they have seen the world, they have known it. ꯈꯪꯉꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯪꯅ ꯀꯨꯀꯤ elite ꯅꯥꯒꯥ eliteꯁꯤꯡꯅ customary lawꯗ fix ꯇꯧꯁꯜꯂꯒ ꯈꯪꯗꯕ ꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯦꯟ ꯄꯦꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯁꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ immovable assetꯁꯦ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ liabilities ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯊꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤꯗꯗꯤ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯕ ꯀꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯀꯨꯀꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯐꯖꯕ ꯑꯃ ꯁꯥꯕ ꯀꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯍꯣꯡꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯨꯝꯗꯣ ꯃꯥꯏ ꯅꯤꯡꯊꯧꯗꯨ ꯑꯣꯏꯍꯧꯗꯣꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯏꯟ ꯁꯦꯠꯇꯨꯗ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯈꯤꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯔꯕ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯤꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯌꯦꯁ ꯔꯤꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯨꯡꯌꯣꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒꯦ ꯑꯦꯛꯖꯦꯛꯠꯂꯤ ꯃꯗꯨꯃꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯖꯥꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯏꯟꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯠꯂꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯁꯇꯃꯔꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯟ ꯍꯣꯜꯗꯤꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯦꯟ ꯌꯨꯁ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯗꯤꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯕꯅꯤना ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁꯃꯦꯟ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯀꯔꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯥꯅꯤꯡꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯑꯃꯅ ꯐꯨꯔꯨꯞꯇꯨꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯑꯃꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯨꯜꯗꯨꯗ ꯂꯝꯗꯨꯗ ꯁꯥꯅꯤꯡꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯂꯦꯟ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯁꯥꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯚꯦꯂꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯐꯪ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯚꯦꯂꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯣꯟꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯁꯇꯃꯔꯤ ꯂꯣꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯔ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯦꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁꯃꯦꯟ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯒꯗ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯕꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯗꯨꯃꯛ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯔꯥꯖꯅ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯌꯦꯀꯣ Speaking in course of discussion, the demand Chief Minister N. Biren Singh said that the government has started consulting hill leaders to enact a separate land law for the hill district. Tau haure habne. Wari saba haure habne. Wari sabdo. Loire habne te wari. Man the wari saba haure habsi yaning de haba. Probably me kharaga dum wari saram ba yaramani adugi exactly me kayam go wari sanagra ge loina ga sanabra sanadabra habdu da chattabi da sanaba haure habni haure do mudar demand khadi sagre ba consultation ne ba official yes official initiative ram da ba official nate adubu mudu amal leire ko aduga hujik ki hari do ai koi kuki chinnaw sing su yauri ko misibachdi customary laws outdated oidriba customary law gi matang da ne chanari bra Burma da hujik constitution na khongjai ning thause appoint tawe ba okay for a specific period chahi ahumra marira ne madu gi tamak da appoint tawraga government gi agent oina thamme ba aduga mangonda committee adwai gi committee um lei ko committee tu na pamdra gi lokthukpa government sarkar da report pira lokthukpa khotopa tawe ba aduna Burma di khongjai sing che ning thauji sarkar na appoint tawi appoint tawrag mangonda super power sa amata su pi de ba law gi mutung ina tawhalle ba adubu aikhoi Manipur da thorak gandhi super power all le ba ko he is the whole supremo of the entire villagers but besi oye maduna masidi kanana tawhanbra haraga hanna 1947 48 adwaida aikhoi ge politician leirama misingna shoyhan bne ba shoybdi ka dum lakhe ba aduna madu gi custom do cookie gi custom do ai oza lupo da lakse ge to koi naga gi customary law gi matung ina sinari ba land use policy se still masi practice to da kana ribra ha badun madu aina relevant oi ribra hojikti development matang da haraga hojiki khongjai gi law si development double the difficulty oi ya ba adu aikhoi naga gi di lamdo khungi compact oina villagers thinking ngakne ba aduna kumsi si ashwai ge area se misi khaga thamsi ko forest phajasunu upami phajasunu misi yangnu si ko hair jo khun ngangna ba aduga shwai si da horticulture tharase shwai si da phau tharase hair gusu khunna collective oina discuss tawraga mudumai tawaba adura development da hair gusu sarkar na pirak tabagi wane sarkar na pirak de khoi naga gi pura dum yab ne do no exactly khun gi asset oi gi hai tar gadi khun gi miyam wari sanaraga madu gi infrastructure development du di tawri ba but lenga ki establishment amma natraga private individual
ओजागी खुलदुगी मी अमा खंगना मागी एस्टैब्लिशमेंट चावना मफम दुरा साजगे लिंखलगे फैक्ट्री में तौगे है तारगति खुन्न यादोरी बरसने abdusu yaina khunna magi paisa gi leirabni na man swaise the industry sagi ko haragdi khun ga tanaraga ore phare charo du the clerk appoint tawni ko chaukitar appoint tawni ko class 4 class 3 gi class 1 gi haina mathang mathang tarakne ba madu su sabi ai uda khoi di developing the creation upon mal leite even lenga ki establishment tham ge hai targa so aduda akai bi su leiti hoji ge khoi tangkul da hair se naga gi di ko naga gi di lahan senapti da stapor gi mahi shumi gi industry su tawe do andune aduga magi farm su chau na khun gi precising na piraga tawe ba aduga khoi tangkul da su hoji ti keno kachai kumda champra je dama da lingba hore aduga keno twinem adag somdal adwai du farm chaun tawba hore ba jite madu khunda tanaraga aduga magi private land le koi western side di ko magi private land sin da tawba haina dum hore ba adu ownership ti hai ba private individual da miyo amada dum ownership se transfer tawibra khulgi mingda dum leidor sin do western side di transfer tawe ownership to ko mana tawkhra do magi private ki lamne duna khunna dum tawro hai adu somewhere still koi transfer tawiba targa so aya bakhar lei yad bakhar lei banina hojisu adam madugi hai tari mayam da ha yes yadabdi leite okay oja hungyo na highway base sida su mu limitations le yes tribal machine da su limitations le oja hungyo na hai si tangkul gi area da tawbudi ya na yes pur tangkul na mau da tawbi ya ro lurai se aduna makhoi gi tangkul gi oiba vision do kayam da limited oirage just for few lakh ama ni gi wari ne mi lakh ama ni khaki policy wen chatore adu di economy da di population is very much important India na ngasi chakot kidraba India se ngasi world gi economy list yaw is ga ino ha kanda India gi market is size to nab yes madu kaina decide to ga kan population ne decide to wa aikoi gi sida mioi lakh hujik 21 census da udi kunthra ga mari manga yoroni haire sigi mioi lakh kunthra gum basina sibog da kadai no haire ga sida tangkul na lakh ani makhai tangkul gi wakhan khal le re mau lakh ama makhai mau wakhan khal le do re adu da horen chiru chothe ai mol lising ani leiba hum leiba kangu du gi di kamai tok tar ga ai mol na chiru gi lam di lo su ya de yes ana darka le ri di ekoi exchange to budu ne trade and commerce oiro agriculture oiro industry oiro whatever la ka to ba any sort of development projects me am se leiba human resource me am human capital se punna share to minara ga season darga di sustain to ro ya ai thanda ai gi kitchen garden number da ai na maru ai ma kobim thabdi yani ras but aduna ai chakhum do dum bekta hingage di इंगोन की वाम थोक ना हिंगे तो ओए रोए okay oja hungyo ya ni oja hungyo please nate didi habi hojik chi senapti taunda har ko highway dina ko tangkhur chi pek than le ya ba lam leiraga aduni to hojik ma gi to chum tar de lam su le hal wa ba adu le khar aduni MLR te dum yauri to MLR na ai haije to di yaude ai ko de ADC gi approval yauraga loge have nan koi gi tribal A na tribal B gi lam loge har ga di ADC na ma gi jurisdiction du gi approval am yauraga di yai yes but tribal to tribal land transfer hai transfer to bi yai no certain conditionally yai okay Thuba gido ai okay please keno gido oja adu gumba du leite lei sene kanda internet arrangement keno oibo wane sene kanda tribal and non tribal lakpa kanda DC DC mathau tai autonomous district council ki district mathau ta wane lei within the tribals adu di oja ai bu doctor ke moi gi marana gi to wane law does not explain that yawi ai bu doctor okay adu lam lei badi ya dori bra haibis no ja hoji ozan tak pi bada tangkul mayam am sana badi lam lei hai se lam se khun wen le yes lam wen de lei bi yadri tno ko ja le khun wen le rabne do kun loina lei ba lei ba matlab individual amna de lei bi yadri ya individual su lai okay okay individual amna lei bi okay oja lo photla jega kam haina individual amna for example churchangpur ke mafam am oi bi ai kangpu pi mafam oi bi ai individual amna ma mafam do factory ma haning na ta marna gi yum ma shell lei jare ma saja ge chauna khanjare adu bo akoi land gi ownership sidi holding sidi koi kulak pagi headman gi makhuta leibani na mana karam na hariba thang mayam se tobung am doino ma gi individual right to the land right to the leidabni na habuduni kari waham thabini ja habi rasa sigi se aina haijaning badi sing nai kanda
MLR LRA section 158 to 158 to yeng kanda low nabaga lay nabase non tribal haibane Okay. tribal manung the haide aduga fifth schedule section 158 kise one kenoge hoi constitution gi fifth schedule sixth schedule yeng kanda su Yes. non tribal haibane ado hoi gi mahoi internet arrangement gi tangkhul gi na ama khongjai gi na ama mau gi na ama haibo gi wane law does not explain that. What law says is tribals are minority backwards. If general people enter their territory, then mahui mang hibayai. Adugi protection to thambo wane. Yes. Adugi aduna adu a number one a haijaningi. Adu number two the ain haijaning bana. Masai cookie gidi cheap na loy na cannot away. We are very much modernized this day. Ahoy village authority lay VA lay ado VA sina mahoy in every issue mahoy meeting tawi ado high agenda kenu to gadi chahi amada once or two times ahoy general assembly conduct tawi ado handak se ahoy hun se kenu tore lo u sing u se si area se to je se ningthona decide tawde hun gi assembly no decide tawi we are very much changed aduga karigumba mi na dam saning bo oisunu or farm toning bo oisunu lam nira agadi yes sheep to the right to the magi adhikar budi le ramgani adoresu his village authority council decides aduna hoi yam modernized oye ado customary hairaga tribal protection hindu oga customary duna muthanna ba tobadudi if we are not protecting our custom we are not protecting ethnicity. Yes, our culture. Yeah, our culture. So the protection why general cannot buy land in the hill areas is nothing but we do not oppose. Anyone can buy. Adu ehoina pijininga su constitution protection tori. Okay. Aduga even MLR LRA na su section 158 su non-tribals within tribals and non-tribals pasana define tauri ba adu ki mayam do leiba di keno to MLR LRA ki section 158 ki duna tribal to non-tribal land transfer matam da DC ki approval chang ni habani madu ki area to chacha da bida adu ki question suna sa egi question sina tribal to tribal hai tara adu so same within the community hai tara madu da land transfer to piba ngam gadori bra seni for example miyo yamara magi yum saninge natraga for example mara mafum madu factory guma ma hangni hai targadi madu ki land dugi magi ownership to the holding ki ownership to mapu ibagi hak to maung the piba ngam gadra hai basini why not customary law na if the customary that the madu poto laita bani no if the owners and possession has a willing to give or share or donate land why not within the tribal not outside the tribal within the tribal matam khari matung da What if and party ni mate yana da lagta ragati if not willing no share deed will be there and some agreement will be there Okay. So what the Swedish no yeah so uda lupho han ha clear tribal ki protection minority the protection to one asida general the adu to bagi nate Yes. constitution na protection tori MLR LRA ta pasana mention tori adu why we are very sensitive when we comes to the land issue asi se yam communalized way ba Okay. sine kanda akoi se very neutral oige coexistence gi wari sanara agasu hekta yadaba matang la eba adudi sengna he kanda post independent and pre independent history puthora adi sengna he kanda we are white valley people choose general adu issue la kadeba adu the changsining de aina have just reminder ge aina panbo wane ado the problem is that if separate land law for the hills area is to be met then hill area committee should be consulted and then hill area committee should consult CSO of the tribals. Hill areas committee So without that, how can one person can say will that we consult? Nobody has consulted on this issue. Okay, nobody has been consulted. Hojipo na kanam to the wari sanadri hai wafum dunia to bu lenga ki market ki sanabo hauri hai si loina maka sanadra ka subi khara amani ka sanadram basu yai ar matung tarak to officially mayang wo loina mathang mathang sanad ki basu yari. Okay, so I said atau bagi revert khara legi mal hai bi ha
hoi wari sabu sada bu di roi na thangi ba mi du ga Yes. sar government na saram be saram de be adu problem na te Yes. khoi ai na sai ho bu hang jeri do government na su intention na ma express to re what is your reaction in that Yes. intention adu khal ta na hang jeri si de lenga ki step sida lenga ki intention sida kai lege kari mayam ki kai mo lege number 1 number 2 do ki jana hai ba ki land holdings ki transfer tong na ba gi matang se if willing have never if the owner is not willing sometimes the village shift na if he is not willing adu di amaduna rightfully mana own to buding am de shi chumnagi atopa stranger amadi to khroba ras mapa duna macha do bo macha do yum sa bu ki these are happening in among the cookie communities shi aina hajan banate cookie leaders in ngon the express to right it's outdated a koi problem ni we cannot share we cannot I rightfully aina ipagi macha ni haraga ipagi inkhonda igi jaga ma lawraga fajana concrete ki yum sa ge have say I doubt because mana mind change story I se mana tan thorakani tan thorong matam da I am nowhere atopa jaga da I thiru tam ne hai ri se aina have na te oja this is not a mate speaking cookie gi leader na ngon express to bane aduna adudu dana lale haraga de I khangde I ngon da de du harak le aduga huji aina ga sai haijaba tribal to scheduled tribe to scheduled tribe ki land transfer ki matang se sisu hanagi retired joint director of tribal research institute government of Manipur gi hanagi DP panmaina iba magi article lamada thengna bane ba ina Okay. Shanghai Express ma article lam igi adu da in thengna ba adu da ma hai se ipajara ke yong just quote tawjage point to da the transfer is to another member of scheduled tribes or where the transfer is to another person who is not a member of any such tribe, it is made with the previous permission in writing of Deputy Commissioner, provided that the Deputy Commissioner shall not give such permission unless he has secured the consent thereto to the District Council within those whose jurisdiction in the land lies. Sinema haise adu ye haibagi wane ba. Atopa amana ngasai gi koi gi kenogi matang se. Okay. MLR LR ekta amasu yaure ba. Kaino hai kanda section 2 na expressed away. Section 2 of the MLR LR Act kai hai that very this act it extends to the whole of the state of Manipur except the hill area thereof. Ko aduga section 2 clause 1 da kai hai ni yoge hai kanda hill district do not means hill areas. Hill area hai se whole hill district sing natte. Hill area is karamba no as declared in official gazette of the notification ko Ras notified 1161 villages 2015 gi record ta Chorchandpur da 89 villages Tamenglong da 14 villages Senapati da 14 sumaina sigi identify toroga leriba sigi village khara se sinatana atopa jaga sing sidadi MLR LR extend to moina hill area haira kan hill district to entire hill district natte she is section 2 clause 1 the yauri ne Okay. provided aduna yengaduri sidi hojikti comment toge hai kanda there is atopa akogi yamna cynical of intention ama every tribal community singi mindset ta leisal le kaino hai kanda makoi gi han gi lerami ba makoi gi dugi limitation dugi wang da thoga thabak tawroi habase hanadi madu makoi gi han gi lejaram ba moi gi backwardness tuna maram oiraga madugi ki portu India government ubi bani khangde matam dugi constitution gi frame to wi experts in ubi bani khangde madu moi enjoy tawre yare 371 ji enjoy tawre but hojikti ngasi gi generation sidadi ojagai gumba doctorate thola bane scholars mayam thola bane they have seen the world they have known they have go through the laws and all legal aspects loi nei narabni moi khanga bane but still they want to turn a blind eye on this matter kai gino hai kanda they have something otherwise moi the intention ama pura sum chat lai ra adu oiragadi aina ngasa haijariba ekoi gi leiriba population size na karam mong da kadai da kamaina koi forward chat ke na khallino habisa masi khandragadi Okay. ekoi si limitation da dum lai horagani sina maram oirkanda ekoi gi backwardness se nomo gi sum henjelakani aduna adu gi wang da thona no hona minasi habu gi apel da progress torge mata punna sanction minasi habu yo hum dune du hojik wenadi hari ba ko gi len law am laksan targadi masina ko gi handigi lejeri ba existing customary law habu tare traditional and customary law si masi lokho khro replace tor habu yo hum lakta targadi customary law ma means hari ba ethnicity du hari ba ethnic to gi ethnicity magi kanglup to gi lejeri magi saktam magi culture na to
madu mangthan ki ba mayai chamhan bagi wafam amasu oigani hai bagi wafam duni on the no problem taluk jage break tam tunjar ke impact news to make tam do Welcome back. Then English Manung Huna ni a 360-degree analysis of news and events with Raj Nongthombam. Manung Huna tengah si kana jarbi basi Secy Gen namak ta tokhai ba land law ama masi lagna bo khona gani habgi wafam Chief Minister ngarang koi assembly ki floor the fondo ke basi ke mari lena kana jarbi mane mathang si Uza Hungyo dalak chara patawja break mamang da thom so mayam thambi kre maro ina koi tribal scheduled tribe ki individual ama khagna ma gi maram dam da ma gi makhul da halaga kaino gu ma gi mayum sajabani khangde na natra ka kaino ma gi livelihood generate tong na ba oibi ai na tra achoba company ma CM ge habi matam da madu gi ownership to maonda leitabani na mana mafam du tawbada conducive oi da bana tra lenga ki any establishment oibi chakot thorangi not only koi farming khatagi na tabida modern establishment industry gi oibi amadu mayam la ke hai matam da madu gi khudong cha da mayam ma thengnabagi wafam situ ina thengne but at the same time chingi mission amu harisi Manipur ge ayam development se valley the loi concentrate tawlare every development gi project khudima tampak to loi tawre ching dam ta tawdre hare aduga mu adugi counter argument amu koina mu tajar che valley dagi chingi mapum da koina mu tawge hai targadi land gi apan ma mayam su lai habi wafam thambiri kari you respond to bingi athobagi wafam mayam duga aduga se hangjeri question se habi sida ko industry tawbagi natraga farm tawbagi question sid laagdi aigi khongjai gi ijinnaw singa khadi tonga lakani aigina maram de krigino arga khongjai gi pesa paiba missing officer achau sing makhoi gi yumdi a khunda suksa sade infal nga ta saraga si hoji ke se game housing complex to game village to adugi manak to yengo to building chau na loin ma khongjai sing saraga leire sari je ngasai customary lo dana maram warga sarai re se ne adu ne budu tim customary lo dana de sing the saru yad ramani na ta bato sara bra yauni travel colony su adu ga kare abra dagi maming khongjai village to adi hum le ko adigi asomda kenogi game village da ba amadu makha housing complex madu disu okay sakapje ko ki wang tene aduna madu di khunde sabiya ne ba khungi to musai le insecurity le ki ra khangde madu ba idi madu da daina gani ko security le ni na ha ni ado ai ting di ai na ga gi di madu le ti ba industry sage abdi industry shaning ma mi di thora tri madu farm ting di farm wa sabi ta kramane aduna ai oza da mu lak che oza da lak che thing da ai oza Seikholen lak che oza kari wafum thamin ga hairi bo hojik khanari bo wafum sing asida oza Hungyo na hai bise hoi asidi naga na yam sai da se cookie na khat na te ani mag nagaram diula len hai se aduga se kahulong hai se mayam paumai colony hoi naga gi area da su adum yum yam wang na sanai adugi wafam di just asidi minor ni na hai thamjaningi ado hoi lam nung si basidi hoi aina hoi tribal community da yeng kan di cookie da gi di hoi brother naga brother sister kangbu na khara nung si budi khara chele adu ai appreciate tawi adu aina haijaning budi ngasai oja thobu na haibudo willing haibse tamda so dumangai yun ga do mi duna mapu duna mana yoning bagi will like dragadi kanana loning asu kesu yaba pot nate aduna adu rom da lak tabi da aina haining basina kenoge mi ema officer or mi tara tribal mi lishing marak sida mi chama chani officer ore na tribal mayam loina chawkhat pa nate sina kana in a very far from area da ying kanda very depressed oi ba mayam lei ado very keno oi ba mayam lei ado sing nei kanda hoi tamgi valley gi CSO mayam intellectual kangbu na haibusina hoi tribal kangbu ahai asing kangbu sina loina ma hoi gi development cha thoga ma hoi wa bane muk adu gi charge ne tonari se ado sing nei kanda ain haijaning budi asigi land separate land law se laagadi on what basis ain hangning budi in what basis asi sim ga dobra
ꯁꯦꯝꯒꯗꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟ ꯌꯦꯡꯉꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯣ 6th ꯁꯦꯗꯨꯜ 5th ꯁꯦꯗꯨꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯌꯦꯡꯉꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯣꯏ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯗ ꯄꯟꯊꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯗ ꯄꯟꯊꯕꯁꯦ ꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅꯕ ꯉꯁꯥꯏ MLRAꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 2ꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯁꯦ ꯁꯦꯛꯁꯟ 2(1)ꯒꯤꯗꯣ ꯒꯦꯖꯦꯠ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯖꯒꯥ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯕ ꯖꯒꯥꯗꯣ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯅꯣꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯒꯦꯖꯦꯠ ꯊꯣꯛꯄꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯄꯔꯦꯠ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯆꯤꯡꯅꯗꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ development se not only lenga ki maikai de khatagani lakani habadi leitedna for example individual of ozana ozagi lamdo to factory ma development private industry enterprise ma hodo ki hai targati madu ge lamdo kara di lakada ki ozada lamse private enterprise so wama sarge khaleba ozada lamse kara di laktur ki sin no ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯁꯇꯃꯔꯤꯗ ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯞꯊꯤꯡꯊꯤꯡꯗꯦ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯆꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯃꯤꯇꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯈꯨꯂꯥꯛꯄ ꯆꯤꯞ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯍꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯗꯅ ꯏꯚꯟ ꯏꯟ ꯃꯥꯏ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕ꯭ꯔꯗꯔ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯥꯡꯕꯨꯟ ꯃꯄꯤ ꯊꯤꯜꯗꯥꯝ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯃꯐꯧꯗꯥꯝ ꯍꯥꯏꯒꯗꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯦꯂꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯥꯝ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯣ it's my village but construction is there development is in progress aduna development do lege hairaka toge hairagadi seinai kanda khoi customary practice tawraga su adum ngasai notification du thoga adum by as procedure of law adum chathaba yaina kesu kaide seinai kanda adu ningthona magi cabinet tanarani aduda ahan laman tanar kanda aduga khoi kesu thingba leite ai thamjani yam chauna hoi cookie community ki oina su adum yam modernized area habni koi customary law se practice tawba matam da mar madana thoiduna warning leite habi wahum di adum thambiri okay ojang hunyo da su tentak na lakcharam ge ojana hairi yam phaja koi naga gi damakta di yamna hena liberal oire aduna anyone mana enterprise tawning khangde kenom tawning matam da madugi khudong chaba dum phangani haire but koi land law guma ma sem si haiba matam na land gi matang se lakum da why so sensitive oire is na kari odino no madudi already we have sufficient law land laws land law si leina atopa implement tawdre implement ta honda bi kri gi ga ngai gi oja thobna hairi do Pradesh ki remnant idea do Pradesh na thambi khabar remnant ne have do mudu na makhoi na di sarkar na di tawning da brak di khangde mudu bu aina tab di akhoi gi land law leri do mudu amta implement taw hallo dana anau ba ma sem ga har gi Manipur di ki chakhar se have ju thorak ni ko aina bu hojik di ga dum ai warning taw jari sine land law sem ge haina sublai leitaba law pusilagdi Manipur se akhoi leibi adre akhoi chingmi singse chakhar se haina thorakni lahan keno RK Dorendrana chief minister Saijana CM puraga thokhiba mutungda RK Dorendrana changge haina tawganda mange hauna leire mange hapta ama kano konung digi bamon jin puraga mai stauraga tawduda akhoi chingmi se as mudu arte akhoi lebi aro hadna Indira Gandhi bu akhoi separate state PO an chakhrabni do mudu kumna mai thai se hujik sir mai tauri na lauri zalo za hujik su duk mala khongjai ga naga haita punchil lagne aba hujik su mudu kumdi tawdu na phaye muduna land is the most sensitive even dharma de gisu henna akan misi land law sine aba muduna sik misi de yam sensitive way muduna yam delicate way issue ni na tawgnu se havne muduna functions of the hill areas committee all scheduled matters in so far as they relate to the hill area shall be within the purview of the hill committee haina layaba the hill area se krino araga Manipur North Manipur East Manipur West Manipur South Revenue District Chakpi Karong the Chandel and Tengnopal machiniaba do hill areas haina lona Article 371 C na guarantee tawraba sineba madu misi laina implement tawhandri je krigino haibni da maduna misi amatang implement tawragdi akhoi itini now
Maitiga, tribal singse, Punchin Buju Helakani, Aduga economic interaction is the best way. Economic interaction like rugby is the best way for social integrity. Exactly. Madu lehenab ke damakta mathau taram basu ye madu ke damakta yanga har ko lairiba action it's sufficient. Okay. Ujik lai jari ba lo mayam se sufficient oi have gi waham thamire se matam se lo selai atho budlak chagi kari waham thamire ujik lai riba lo sing sen enough hoire adana ahen ba lo ma mathau ta de have waham dun. Ras madu yaroi. Yaroi de maram si society evolves. When society evolves, law has also to be evolved. Law to evolve to uta bani. Adu ekoi hana lerami ba system do. Adu su ekoi tamna sum evolve to ka do bani. Adu na customary practices have se. Ekoi gi su ekoi gi ning do na certain area khara da still he is the head of the customary practices. Ekoi gi religious matter da traditional magi le jari ba kano sing da di man head dum oi di decision making body man dum oi di. But Malim you in the Chandra conventional legal law system is da. Equation land law the Kangde, Amada Kangde, Hojikti, Hanadi, Nupi Chain Bagi case, may problem learn, but Hojik quite low court law about every single issue matter could be low court law in Diltore. Hojik Nagagi Sungare cookie Sungare, Hojik any problem Topokanda, Hoi O Piraga, O Kaga Yabagi, Chandabi still practice Tolere. Adu division Matangadi, Chuna Drev, Adugi Wam, Torokum Changeva. Land dispute Tolopokanda, Zahung of the high low court at Chakaniana. Without any document, without any the Kamana, Koi dear to the Nung Buduna, do the Uma Horum Buduna, Koi boundary, Udo Yantala Lemdrakanda, Udo Kaisa Regenti, Kanara Paneva. Jamani Handaka, Kogi Maram the Maramga can over Tona Grise, Makanga Tona Grise, Adu Jingyang the Uma Horumani, Udo Lem the Lamdu Hens and the Canary in high name. Adna outdated whatever. She did mapping the Kala. Aduna akomba da moi kai da tore ningthau gi darbar na piba che machem ka putho aduna evidence oiraga aduna oiraga ne hoji moi adui basis ta ne hoji moi na khanare hoji court ta kano tongnari se fight tongnari se adudi yengo moi da madugi inconvenience kyam leige habse adna sigi pochi ekoina phajana uniform land law ma tawrakanda ekoi leminari ba ekoi masen gi marakta ekoi gi ideas ekoi gi resources ekoi human capital se share to the tawraga groom to minadragadi ekoi mamang chatpungam mo tinda horani habane ekoi haije se ngasai gi valley gi oja huyona habado cookie singiri pada phajana building sare na habado chamane cookie da nate naga gi su cham chai punna 185 colonies more than 185 ne phajana kabui naga na tabra oja Adana Sigi Pochineva. When laying at the we are sharing. Mamdi Kainoda, Meitei never considered Manipur Valley as for Meiteis. Meitei Ipai Puna Tamamba in Honena Kandeva. A Kogi Wakal, the entire state of Manipur, Masi Ipai Puna Tamamba boundary, a Kogi territory in a Kaleva. Karigino Haikanda. 1833 da ekoi na tongna kriba jiri treaty na tongna ri se ekoi ning thoga british ki agent ning tongna matam yanari se kaino ekoi gi ultimate boundary se kasar district ki a chandrapur da border outpost police post hangam meba adu gi potu jiri treaty sina maram oira kanda hanjalaga jiri turen sida ultimate ekoi gi boundary se turen do oiba ne yanaraga adu da agreement ing tongna ri do jiri treaty ne ba ras adu 1833 da 1833 da jiri turen na ekoi gi ultimate boundary oikraba porto marakta leriba Tamenglong si kamaina atop lamama kamaina oiduno haba o adu yade somda sungaire ekoi kabo valley je koi gine na hairi na tro matamama smai tawduna kanogi matam da pithokhibane na hairi ba adu targadi kamdong na chandel si kamaina marakta kamai leiduno len si ekoi na contiguous oide ya braba territory bo aduna sigi poaching si ekoi understand to win chang do okay aduna sigi idea me am si da ekoi loin langmin da bam changi aduga hoi government gi intent ta doubt leiba habese government si atopa kanglup na sema government am oira gadi mayang myam na kuling na sema government am oire na traga delhi dagi lobo decision na mana ekoi gi marakta loma impose tore ha gadi of course we can stood up together against them koi citizenship amendment ek matam da koi theminari ilp demand to kanda koi whole state enjoy to minari matam du da bo adu hujik laiba koi gi assembly da phamiba government the hill area committee gi members who yauri loina mag yauraga government duna intent na phongmani sigi government se atopa government di oi desini aduna sigi government sina ngangbo wada ekoi na doubt laiba how madu karehna mapung phana
ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯍꯟꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯖꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯋꯥꯏꯠ ꯄꯦꯄꯔ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯒꯅꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯀꯥꯏꯗꯅꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇ ꯆꯪꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯁ ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤቭ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯉꯟꯃꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯂꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ intent ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚꯂꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯐꯩ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ we want to put up this feedback ꯑꯅ ꯄꯤꯁꯟꯕꯤꯔꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯟꯅꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯈꯔ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯗꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯅ ꯕꯤꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟ ꯗꯦꯞꯊ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯑꯦꯅꯥꯂꯤꯁꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯕꯥꯏꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯣꯏ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨꯗ ꯖꯝ ꯇꯧꯁꯟꯕ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯈꯣꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯦꯖꯨꯝ ꯇꯧꯔꯕꯒꯤ ꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯉꯟꯃꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯁꯨ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯀꯗꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯂꯣ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯇꯥꯗꯦ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯣꯁꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯈꯟꯅꯔꯈꯤꯗꯧ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨ ꯐꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯕ ꯇꯥꯔꯤ ꯑꯣꯟ ꯗꯦꯠ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯟꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯨꯡꯌꯣ ꯑꯊꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯨꯐꯣꯅ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯕ ꯊꯋꯥ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯄ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯌꯣꯔ ꯖꯣꯏꯅꯤꯡ ꯃꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯟꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯜ ꯑꯥꯏ ꯗꯤ impactvnews@gmail.com ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯄꯦꯖ www.facebook.com/impactvmanipur ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯀꯣꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off khurumjari